Akenya no meguthie na mbere na kuhatiririo ni ngarama ya muturire kuona gukura kwa utonga wa bururi no guguthie na mbere na kwigucia mwaka-ini uyu. Ni kuringana na gikundi kia Metropol kiria kihithuritie ati bururi urakura na gicunji kia 4.6 hari igana, undu uyu ugicungiririo ni njoherera cia ngombo. Ukilinganisha na mwaka uliopita ilikuwa 4.9. Murugamiriri munene gikundi-ini giki Sam Mkoko augite wonjoria naguo ni utanyitwo gucoka thi, sekta cia andu kiumbe ikirikana nicio ikuhatiririka makiria, ndeto ino ikirikana gucungiririo ni guthinikana gwa ciringi ya Kenya. Na hiyo interest rate ikienda juu ni kusema kwamba kampuni zitaregea kupanua biashara zao na pia bei ya loans zitakuwa juu na pia wananchi pia kuchukua maloni itakuwa ni shida. Ona gukiri uguo utongo uyu ni utanyitwo gukorwo ugikura na gatagati ga gicunji gia 5 na 5.2 hari igana mwaka-ini turorete wa 2024, naguo mwaka wa 2025 utonga wambatire na gatagati ga gicunji gia 5.3 na gicunji gia 5.5 hari igana. Tukiangalia expenditure ya serikali iko juu ukilinganisha na revenue yake, ile pesa ambayo inapata, na hiyo inatoa upungufu wa pesa ambazo serikali inahitaji. Na ikiwa hivyo serikali italazimishwa basi kwenda kwa soko kuchukua hiyo pesa ambayo kukopa. Hamwe noguo Mkoko augite mari miario-ini gatagati-ini kanyitite mingurani sekta-ini cia uheani wa ngombo niguo gutigirira Akenya aria matacoketie ngombo cia Hustler Fund mari na mweke wa kwamukira ngombo kundu gutiganite. Even the people who had a bad credit score who are already served but they are defaulted or they were in default status, by repaying Hustler Fund they have improved their credit score. So that benefit needs to come to their credit profile in the credit market. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.